Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu bane, iyi mpanuka ipfiramo abantu batatu. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo nk'ahazwi Sonatube. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo. Iyi kamyo iri mu bwoko bwa hoho, rero iyi modoka ije gucika feri ihitana ubuzima bw'abantu babiri, bahita bitaba Imana, bane muri bo bahita bakomereka. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa hoho, birangira iyi modoka ibuze feri, birangira irituye abantu irabamara, nayo irangije ihita yishinga mu mukingo kubera umushoferi ubwoba yagize. Iyi modoka yahise ayikubita mu mukingo, ahita yirukanka aburirwa irengero. Kugeza amagingo aya ngaya uyu mushoferi ntabwo aragaragara. Imbangukiragutabara zahise zihamagarwa byihutirwa kugira ngo zitabare abakomerekeye muri ino mpanuka. Imbangukiragutabara zikihagera zasanze babiri bitabye Imana, zihita zihamagara imodoka ishinzwe gutwara imirambo, imodoka ya polisi, bahita bo batangira kuvura abandi bakomerekeye muri ino mpanuka uko bageraga muri bane. Iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho, impanuka yakoze izandikwa mu mateka y'u Rwanda kuko ikoze impanuka isenya ibikorwa remezo byinshi, yasenye cyangwa yakubise amapoto yo ku muhanda iyagira ubushwangi, irayararika, irangije igenda ihita isekura kuri kaburimbo hakurya, ikundura umukingo. Umushoferi rero akibona bino ko bibaye gutya, yahise ava mu modoka arirukanka, bagerageje kumugarura biba iby'ubusa, arirukanka arabasiga. Izi modoka ziri mu bwoko bwa hoho abenshi bakunze kuvuga yuko zitagira feri, ariko ba nyiri kampanyi bavuga yuko izi modoka za hoho zigira feri, ahubwo umushoferi uyiteye indobo nibwo iyi modoka idafata feri, kubera ko feri zayo ziba zabaye amazi. Bivuze ngo uyu nguyu yari amaze amezi abiri kwa kano kazi atwara hoho, niko nyiri no hoho yavuze. Koko nyiri hoho yahise ahagera, umushoferi akimara kwirukanka ubundi nyiri imodoka agomba guhita ahagera. Iyi modoka rero yatewe breakdown, irajyanwa kuri polisi kugira ngo hamenyekane nyirayo. Nibwo nyirayo yaje asanga imodoka yageze kuri polisi, ariko isanga abapolisi bagipima impanuka zo mu muhanda. Abwira itangazamakuru yuko uriya musore atamuzi, nta n'ibyangombwa byiwe afite. Polisi isaba abatanga akazi kujya bareba abashoferi babo bakabaka ibyangombwa ndetse bakamenya aho bakomoka mu gihe bakoze amakosa, bakamenya aho bashakirwa. Ibi ngibi rero byatumye benshi bagira cyangwa abenshi bakuramo isomo rikomeye cyane ryo kuvuga yuko nimba uhaye umushoferi akazi ugomba kumwaka imyirondoro ye, ahaturuka, ndetse abantu batatu bamuzi, ndetse ukanafotora n'ibyangombwa bye byose kugira ngo nakora amakosa nk'aya ngaya polisi izabashe kumushakisha. Kubera ko urumva ko iyo hoho yagonze abantu ikabamara, nyirayo ariwe ugiye gusigara avuza abakomeretse, ndetse na asirasi nayo igatanga impozamarira ku miryango yabuze ababo. Bivuze ngo rero iyi mpanuka rero yabaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye n'imodoka hoho yayiteye indobo. Iyi modoka iza kubura feri, birangira iritaguye abantu, irabagonga, igonga ibikorwa remezo. Babiri bapfuye, abandi bane barakomereka bihagije. Imbangukiragutabara yaje yirukanka kugira ngo ihagarike kuva kw'amaraso kwabo kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Ibi byatumye benshi bagira ubwoba, abandi baratitira, abandi bifata ku munwa, kubera ko iyi hoho yakoze amateka. Neza neza ni nk'ikamyo yigize guhubuka hano ku Kinamba hejuru y'ikiraro, yikubita hasi muri kaburimbo, ihitana ubuzima bw'abantu benshi. Iyi mpanuka yari imeze nk'iyi ngiyi neza koko, byahise bitwibutsa iyi mpanuka yigize kuba hano ku kiraro hano ku Kinamba. Imodoka yakoze impanuka iri mu bwoko nanone bwa hoho, ngira ngo nayo murayibuka. Rero izi mpanuka zombi zimeze nk'aho zisa, izi mpanuka zombi nazo zizandikwa mu mateka nk'uko iyi ngino yaciye agahigo ikandikwa mu mateka. Niyo mpanuka yishe abantu benshi, ibica mu gihe gitonya, yangiza n'ibikorwa remezo byinshi cyane. Ngaho nguko rero traffic polisi ishinzwe impanuka yanzuye yuko nyiri imodoka agomba gukurikirana abarwayi bari kwa muganga, ndetse
akagenda no kuri Asirasi Asirasi gatanga impuzamarira ku miryango yabuze ababo. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba ariko bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhezagire, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze. Nongeye kukwifuriza umunsi mwiza.